سوال یکم چگونه ترس‌ها را از خود دور سازید؟ برای اون فرق مردمی که به آرزوش میرسد و فرق آدمی که به آرزوش نمیرسد، من همین سه تا چیه؟ یک راهی دور کردن ترس من علم سه تا راهش آموختن گفتم. است. همین هر سه تا همین باید که اپرالت کنند آدم. مشکلات اساسی رشد نکردن انسان‌ها در چیست؟ سیوم این که آدمو نقشه نمیکشد. تخمین کارن آدمو نقشه نمیکشد که به مقصدش رفته رسد. اگه که کارده تیز کنید تیز میبرد، عیناً ذهن آدم میخیله. ذهن آدم چقدر خونده فکر کرده در بین آدمای بزرگ بگشتن گرد، دیده یاد میگیرد. درود زیاد هموطنان عزیز، ما امروز به یکی از شخصیت‌هایی که در ساحه علم موفق گردیده است و طول چند سال‌ها زحمت‌های نظررس قطعی برای رشد شخصیت در سطح بین‌المللی کار میکند، دکتری علم‌های اقتصادی و روانشناسی، مؤلف سلسله اثرهای فلسفه مورچگان، بیزنس ترینری سطح بین‌المللی استاد سیمراد دولتوف. در برنامه باوری و رشد قرار داریم. استاد عزیز، در این برنامه پیش از همه شما خوش آمدید. رحمت. منت پذیرم که دعوت ما رو قبول کردید. برای چی ما این برنامه رو تشکیل کردیم؟ پیش از همه ماهیتش استاد که مردم بیشتر توجه کردن در کامنتاری های من می نویسن که بعضا مسئله ها قطعی استاد قطعی ما از حساب سطحی زندگانی، از حساب دور بدن نمیتوانیم روبرو گردیدن. من سوال هایی که به شما پیشنهاد میکنم استاد، این درد دل آن همه مردمی که میخواهد که پیش رود همین چیز است استاد. خب ما اینجا سوال گذاری کردگی هستیم استاد. سوال یکم، چگونه ترس ها رو از خود دور سازیم؟ السلام علیکم هموطنان عزیز. فروغ جان رحمتی کلام دعوت کرده که ما نگاه کنیم. ترس این چی است؟ ترس این یکون جسم بدن نیست. من مثال چشم دست کردن میشه، گوش دست کردن میشه، بینی دست کردن میشه. این عضو بدن است. ترس دست کردن نمیشه. چون که جسم نیست ترس. ترس این یک چیزی است که پیدا میشه در مایه سری آدم وقتی که همه آدم راه نجات حل مسئله دیدن نمیتود، ترس پیدا میشه. مثال وای دیدن نمیتونه که بیزنس کنم نکنم، یا که این کار کنم میشده بود یا نمیشده بود. وقتی که آدم سرش به کامبیناسیون همین فکرهای خطای جمع میکنه، بعد ترس زیاد شدن میگیرد. اگر شما همون کامبیناسیون فکرها درست کنید، فسیو ترس گم میشه. پرابلمی آدم‌ها همین است که در سرشون کامبیناسیون فکرهای خطا دارن. وقتی که سری آدم به فکرهای خطا کامبیناسیون میشه، سری آدم ترس زیاد میشه. برای همون ترس این چیزی هست که این محصول عقل همین آدمه. ترس برای من چیکار کردن در کار؟ ترس همه وقت هست، آدم به همه میترسد، همه آدم به ترس هست. فقط ترس اپرالت کردن در کار، هوای اداره کردن در کار. چی خیلی اگر ترس شما پیش بمونه، ترس شما پرالیچ میکنه. دائما یکون کار کردن نمیتونه. سر کنم یکی نشه چی میشه، یکی ترس پوش بمونید. ترس پوش بمونید دیگه چی گفته دیگه؟ اگر من نکنم چی پرابلم ها حیاتی من پیدا میشه. من مثلا شما میگید که بیزنس سازم ممکن مشکلات ممکن نمیمونن، ممکن درآمد نیست، ممکن قین است. این ترس پیش بموندگی. اگر بیزنس نکنم بعد از 5 سال 10 سال پس زندگی با قیمت میشه. درآمد زیاد نکنم زندگی با قیمت میشه. آینده کلون سالی من چه خیلی مشکلات با میخورم. این ترس که عقب بمونده، شما تیز حرکت کردن مهنت کردن میگیرید. برای ترس از ترس رها یافتن، دور شدن، سه تا وش کار کردن در کار. یکم ترس پس خود مونید، عقب بمونید که اگر همین نکنم، مثل همین کارو نکنم چی پرابلم پیدا میشه. سراز میفهمید که کنم بهتر. دوم سر کنید، دیستوات کنید. وقتی که آدم سر کرد، توجهش زیاد میشد، اموسیش زیاد میشد، روح بلند شدن میگیره. همین کردن گیرید، روح بلند شدن میگیره، باورتون زیاد شدن میگیره، ترس گم شدن میگیره. سومین چیزی که ترس نس میکنن علمه. ترس به مانند تاریکی است. علم به مانند همین روشنی است. آدم کدوم چی میترسه؟ همون چیزی که نمیفهمد، همون چی تاریک نظرش به، همون چیز ندیدن است، چه حالش نمیبینه. بله، وقتی که همون صاحب علم گرفت، همون صاحب یا که یک کس قطعی مصلحت گرفت، یک کس راه کار نشون داد، ترس گم میشه. برای یا استاد یا بید که راه نشون داد، یا که علم گرفت که همین چی به رنگی که سویت خانه در میگه که روشنی میشه، تاریکی گم میشه. همین روشنی پیدا شد، فهمش پیدا شد، ترس گم میشه.
саломат бошед устоди азиз. Яъне ки ҳамин як роҳи дур кардани тарс ман илм се тароша омӯхтан гуфтам. аст. ҳамин ҳар сети ҳамина бояд ки управлят кунад одам. шумо якташ илм омӯхтан нагуфтед устод. Ман дар як китобе хондам ки 7 инсоният ба 7 намуди тарсҳо. бале ҳамин китоб ман баҳс намекунам. Стратегия мешинем багати бедем баҳс. Ман акун номи китоба нагуфтам барое ки муаллифаш шумо ҳастед устод. тарзи фикронаи мардуми сарватманд камбағал ва ман навистаги 7 намуди тарса. ин тарсо тарси камбағалӣ, тарси касал шудан, тарси танҳо мондан, мисол як кора кунам накунам. бале ин тарси оянда бале ҳаме чӣ ҳаст. вақте ки одам сараш ба тарс аст фақат фикрона чӣ хел аст. агар пул наёбам чӣ, агар як кас мана дастгирӣ накунад чӣ, агар ки ман пулдор мебудам мекардам, фақат оправдат карда мекарда худаша. ҳаме ҳаминчун симптомҳои тарсанд. ҳамон китоб ёфта хундану шундар ко бисёр чиза ҳал мекунад. манам ба ҳамон хотир гуфтам ки ҳамон дар ҳамон китоб шакли раҳоии дуруст аз тарс дар китоби устод Саимурод Давлатов ҷой дорад. метавонед бевосита дастрас карда хонед. муҳим аст хондан барои инсоният. барои чӣ? ба он хотире ки бузургонам мегӯянд ки илмат ба амал чӯёр гардад, қадри ту якес ҳазор гардад. вақте ки илм бошаду амалӣ накунӣ, ҳамон як мемонӣ. вақте ки амалӣ кардӣ, метавонӣ ки ҳазор кунӣ. ҳазор гардад. баъд илм ин риск аст. ҳамин илм ин риск аст. илм нигоҳ кунед, аввал илм баъд ибодат. аввал ибодат не, аввал илм баъд ибодат. илм ибодатам афзалтарай дар назди худованд. баландтарам. бале аввал илм. агар илм набоша ибодати дуруст кардан наметонед. устод илм ин риск аст. бале илм риск чӣ аст. хел ина дурусттар фаҳмем устод. ин аҷоибот дар назари ман. одам хоҳад ки ҳамон рисқи худо додаша осонтар ба даст биёрад. рисқ азалиай. не ки ҳамон рисқа ту ё ки азоб кашида ба даст мебиёрӣ ё осонтар ба даст мебиёрӣ. фаҳмидани? илм агар ки ҳамон ҳунар омӯзӣ, ҳамон рисқата осон мебинӣ ҳамон чиза. ҳам бедидан метонӣ, ҳам осон ба даст овардан метонӣ. агар ки ҳамон илм надошта бошӣ, ҳамон рисқата азоб кашида ба даст мебиёрӣ. чӣ бе ки рисқи ту пошидаги дар рӯи замин, пошидаги ту ва азоб кашида чинда мегирӣ. барои ҳамин қадар бо ҳамон рисқи худо додагия илм бошад барзиёд кардан метонӣ. мана мисол ту ба медонӣ ба монанди чӣ? ба монанде ки ин хулосаи ман, интерпретатсияи ман фикре ки ман хулоса кардагӣ. мана мисол ту бам ойлик мегирӣ 3000 сомонӣ, як кас дигар мегирад 3000 сомонӣ, як кас мегирад 5000 сомонӣ. не ки ҳамон одаме ки 5000 сомонӣ ойлик мегирад, мумкин ки ойлики вай аз шумо зиёдтар. не ки ҳавай пула пасандоз кардан илм надорад. 5000 расход мекунад, хароҷот мекунад. не ки мумкин ки шумо 3000 мисол ойлик мегиред, даромад мегиред, музди меҳнат мегиред. не ки ҳамин илми пула пасандоз кардану пула афзол кардан доред. ана ҳамон илмқа истифода бурда ҳамин 3000тун баъд аз шумо 1 сол 2 сол 3 сол мебинед ки аста аста шумо пул пасандоз кардед, ин пула афзол кардан тӯстед. як рӯз мебинед ки даромади шумо $10,000 $10,000 сомонӣ ба буромад, даромади вай одам 5000 6000 ба буромад аст. не ки ҳозир вай пул надорад, шумо доред. чӣ ба ки шумо ба худованд ҳамон илме ки дод, ҳамон рисқи худованд додага шумо саришта карда умножат кардан тӯстед. дурустай. фаҳмидед? дурустай устод. аз ёдатон наравад. илм ин риск аст. устод Саимурод Давлатов. беҳтарин гап аст. бовар кунед, ман шунавидам, ман ҳаракат мекунам ки боз худамро инкишоф диҳам. устод мегузарем ба саволи навбатӣ. мушкилоти асосии рушд накардани инсонҳо дар чист? бовари худашон паст аст. як мушкилаи асосие ки мисол одам инкишоф намеёбад ё ки ба мақсадаш намерасад, ин сета чия? якум фикронаи камбағалӣ дорад. фикронаи камбағалӣ бе ки аст, вай ҳамон зеҳнаш кундай, зеҳнаш намегирад, намебинад. мардуми пештартар мефтанд толеаш баланд. мардуми кӯҳансол, мардуми пештар намедонистанд ки чӣ хел фаҳмонанд. баъзе одам мефтанд вай толеаш баланд, худо додаш аст. ҳамин хел абаснавад мекунанд. не ки ҳамон зеҳна худованд кушода мекунад ҳамин одама. не ки ҳамон чиза агар ки одам болои худаш кор кунад, фикронаши дигар кардан метавад. мисол барои чӣ? барое ки аз рӯи китобхонӣ, аз рӯи устоз ёфтан, аз рӯи муҳита дигар кардан зеҳни одама кушода мешавад. бале ҳалол кор кунад, нуни ҳалол хӯрад ва зеҳнаш кушода мешавад. ин қоидаша меин. агар ки корда тез кунед, тез мебурад, айнан зеҳни одама мехелад. зеҳни одам чӣ қадр хонда, фикр карда дар байни одамои бузург ба гаштан гирад, дида ёд мегирад. любой одам ва ёд мегирад. одаме ки қатъи одами бузург шист, бузург мешавад. одаме ки қатъи кӯчагар шист, кӯчагар мешавад. ин қоидаша меин, дигар намешавад ин чиз. дигар нигоҳ кунед. ин якум чизе ки аст. дуюм чизе ки аст,
фикронаи камбағал доранд, то есть мишлениши дига кардан, фикронаш дига карданаш дар курас. Якум барои ҳамин одамо ба мақсад намерад. Дуюм ҳамин худошон боварӣ нест. То есть мо ина самооценка мегӯем, боварӣ ба худ. Ҳам боварӣ ба худ аҳса паст. Одам барое ки ба мақсадаш расад, ҳамин мақсад гузорад пеши худаш ба, ҳамин чӣ қадр худаш ба боварӣ бошад, ҳамин мақсади калон мегузорад. Ман ҳамин размери мақсаде ки одам мемонад, ин размери шахсияти одам аст. Ман мисол баъзе одам мақсад мемонад 1000 сомонӣ кор кардан. Ин размераш меқа, шахсияташ меқа. Баъзе одам мемонад ки 100 000 сомонӣ кор кунам мақсад. Ин ҳамон яраша ба ҳамон мақсадаш, значит худаш ба боварӣ дорад. мақсаде ки одам мемонад, ин нишондоди боварии одам ба худаш аст. Фаҳмидед? Подсознательно майни сараш ба худаш ченаку бар мекашаду, мегӯяд ман навена ҳамин 10,000 сомонӣ кор кунам, ин нағз. Ёки 50,000 кор кунам, ин ду. Ин дуюм чиз. Значит, якум мишление, тарзи фикрана, дуюм боварӣ ба худ, самооценка, боварӣ ба худа зиёд кардан дар кор. Сеюм ин ки одамо нақша намекашад. Тахминкоран одамо. Одамо нақша намекашад ки ба мақсадаш рафта расад. Конкретни мақсад намегузорад, нақша намекашад. Фақат орзу кардан мегардад. Нигоҳ кунед, одамои камбағал орзу доранд, идея доранд. Одамои камбағал орзу доранд, идея доранд. А одамое ки сарватманд шудаги ҳастанд, ҳам идея доранд, ҳамон орзуи идея, ҳам нақша ба табдил метиҳанд. Аввал мақсад ба табдил, баъд нақша мекашанд. Нигоҳ кунед, одамои камбағал орзу доранд, фақат идея доранд. Фаҳмидед? Ин ранги розови сонаида, ранги аблака. ягон калаш ба идея, ҳамон идея қитӣ мегардад. Ё хаёл, ёки ягон орзу карда мегардад. Ана одамои сарватманд ҳамон ҳам орзу дорад, ҳам идея дорад, неки ҳамин идея орзуя мақсад ба табдил меёбад, нақша ба табдил метиҳад. вақте ки мақсад ба табдил ёфт ва измеримо мешавад ва ченаку баркаш кардан мешавад, сифр қатъи ҳисоб китоб кардан мешавад, нақша мекашад ки вақта чӣ хел ман ҳамина амалӣ кардан том, баъд ҳавай амалӣ мешавад. барои он фарқи мардуме ки ба орзуш мерасаду фарқи одаме ки ба орзуш намерасад, ман ҳамин сета чи ай? Дуруст аст. Яъне дар таҷриба устод аз раванди фаъолияти кории худашон гап мезананд, ки се ҳолате ҳасте ки инсоният метавонад ки барои раҳоӣ аз мушкилотҳо ба худаш пеш аз ҳама боварии калон пайдо созад. тамошобини азиз, агар саволҳое то имрӯз барои рушд кардани шумо ва пеш рафтани бизнеси шуморо ғам медиҳанд, пас дар комментария ҳатман ҷой диҳед. мо ҳаракат месозем бо устод гуфтугӯ сохта дар барномаҳои минбаъда пешкаши шумо гардонем. барномаҳои дигар низ сабт карда шуданд. рӯзҳои наздик пешниҳоди шумо ҳатман мегарданд.